Bilo je leto. Toliko je vruće bilo, ali svom srećom bio sam na moru. Mogućnosti su bile beskrajne. Zato sam imao super ideju. Jednostavno ću se zaključati u sobu i čitat ću mangi po ceo dan. Kroz taj No Life sam naišao na neke od najdržih dela, poput Berserka, Dr. Stona i naravno The Promised Neverlanda kao najdržeg tada. Pošto sam davno gledao Death Note, dugo nisam imao priliku da pogledam nešto slično. Nadmudrivanje, strategija, tenzija koja konstantno raste i sve to u sklopu shonen demografije. Promised Neverland je konačno bio taj naslov. Anime puno obećanja. Kako sam pametan. Jedini problem što taj potencijal i nije uspeo da dostavi. Zato sam tu da vam kažem zašto sam prestao budem fan ovog animea i šta se desilo. Kao što znamo, ovo je priča o životu siročadi u domu koje žive svoje živote najsrećnije što mogu. Jedu svaki dan, igraju se, uživaju, rade neke creepy testove, ali ništa strašno. Jedina osoba koja se izdvaja je žena koja brine o njima, koju zovu mama. Naravno, ispostavlja se da priča nije toliko šarena, jer veliki spoiler za 3, 2, 1, oni se nalaze na farmi, ali kao hrana za demone. Ja volim svinjetinu, to znate svi, ali ova mi je bolja. Tako da je ovo postala trka. Da li će ta 3 deteta uspjeti da pronađu način da pobegnu odavde pre nego što sami postanu punjeni šiš za 350 dinara. Kada smo kod ta 3 deteta koje čine glavne likove, trebao bi ih i predstaviti. Norman koji je super pametan, Ray koji je super snalažljiv i Emma koja je super retardirana. Na protivničkoj strani se zapravo nalazi njihova majka koja se brinula o njima sve ove godine. Ovo je ujedno najbolji deo priče. Cijela prva sezona, ili ako čitate mangu do 37. chaptera, je bila tako dinamična. Stalno se menjala strana koja je bila u prednosti. Bilo je toliko elemenata koji su trebali da budu prisutni kako bi se plan izveo. Glavni likovi su poprilično providni na početku priče jer su još uvijek deca i promjene bi te kasnije trebale da slede. Zar ne? Zbog toga je tu Izabela kao glavni negativac ovog arka. Ona je 5 od 5 milfara. Direktno je povezana sa glavnim trijom, njen backstory se također nadovezuje na trenutnu priču, na kraju ne ispadne toliko antipatična. I moram da pohvalim Izabelin Lullaby kao jedan od soundtrackova koji ću sigurno pamtiti jer stvarno je prelepa stvar. Znam da sam rekao da je ovo najbolji deo priče, ali moram da začinim par stvari koje se tiču anime verzije u odnosu na mangu. Osjećam se kao da je previše fokusa bačeno da ovaj anime ispadne strašan. Osjećaj misterije kao i sama atmosfera u mangi je bila dosta teža i stvarno su neke scene bile uverljivije. Kao na primjer ova. Teško da ovo može biti neki horor, ali su me iskreno pomalo uplašili neki paneli u mangi i pomislio sam ujebote, ovo je stvarno creepy. U sve to imamo Big Changa sestru koja nije bila toliko dobra u animeu i jednostavno kada je poredim sa mangom kada se malo razlikuju likovi. Likovi su također bili gluplji nego u mangi jer je neko mislio da je dobra ideja da se unutrašnji monolozi zamene sa pričom na glas, ali uveravam vas, ovo sve mogu biti i sitnice u poređenju sa tom drugom sezonom, jer bože, ovakav reverse stonks se retko viđa. Sa svim tim, prva sezona se završava, deca jetuju preko jame i sljedeći ark počinje. Promised Forest je zapravo posljednji manga ark koji postoji u formi animea, a doći ćemo i do toga. Emu i družinu spasu demoni od demona, što stvara novu perspektivu o njima, jer hej, izgleda da nisu svi demoni toliko loši, osim što se jedan možda malo našali u jednom panelu. Dodatno nam se još otkriju par misterija o demonima i obećanju između njih i ljudi, dok se nova misterija o Seventh Wallsu pojavi, barem u mangi. Par scena kasnije deca pronađu bunker u kojem će se sigurno nešto bitno nalaziti. Dok prolaze kroz bunker, nalaze na jedna vrata. Hej, možda se neki novi lik pojavi na drugoj strani, ko zna. Otvaraju ih i... Naravno da će soba biti prazna, naravno da mog omiljenog lika ovdje nema, a pogledajte ga u mangi za to. Tu je, sedi, uživa, jede kolač i pije imaginarni čaj. Jer zna ni ga. Šalu na stranu, ovo ni jedan lik koji je preskočen. Ovo je cijeli 129 chaptera priče koje se nije pojavila u animeu. I ja nisam ovdje da vam ispričam šta se desilo u tim chapterima, ako želite pročitajte. Manga je donekle ispoštovala čitaoce barem do 118. chaptera. Posle toga bih rekao da ide sve nadole. Imam i mnogi probleme sa mangom u kasnim dijelovima, ali anime je ovdje veći problem. Sjeća li se neko kada je neki random lik ovo izjavio? Stoga, nadam se da će anime učiniti tu pravdu za autora i da će ona završiti barem anime ako mangu nije mogla kako ona želela.
Koja budala je to rekla? Za sada ćemo priču ostaviti sa strane i posmatrat ćemo likove. Osim glavnih likova imamo i 3 miliona dece koja samo prate Emu i u fazonu su Monkey see, Monkey do. Ema je bog, Isus, Buda, Allah ovog anima, Zeus također. Šta ona kaže, to svi prate. I da je to pametno i da nije, Emina odluka će se pratiti. Pa čak i Rey, koji je bio jedan od najpametnijih likova, bro koji je imao plan za planom u nastavku, da, ume da uredi no scope 360 sa lukom i strelom i headshotuje demona. To je cool, ali to nije isti psihopata iz prve sezone kojeg želim da vidim. Možda ste već zaključili, ali najveći problem ovog anime je Ema. Ne zato što radi ono što radi ili misli tako što misli. Problem je što je Ema sve u ovom animeu. Sve što je ikada moglo da ide u korist drugih likova je sada ona. Ako se neko nešto pita, nije bitno ako ti želiš da pogledaš svaki moj video na kanalu i lajkuš ovaj koji trenutno gledaš, jer bi trebao, znam da to želiš. Što to nisi uradio? U svakom slučaju, Ema će ti reći nešto drugo da uradiš i to ćeš automatski i uraditi. Dobro, Norman nije imao tu nameru prvi put kada je pričao s Emom, ali 50 chaptera kasnije ili 3 epizode u animeu je samo pristao na njen talk no jutsu. 99% ostalih likova su samo neki statični objektivi koji se sami pitaju koja je poenta života. Priča je već bila u tom stanju da šta god da su radili ne bi bilo povratka. Tako da su se odlučili da naprave miks manga anime kraja i naprave još veći užas. Jer ako su već skipovali lošu stranu na koju je manga otišla, možda bi mogli da bolje odrade taj kraj. Ne. Anime je pratio svoju priču, uzeo je najgore delove iz mange i pomiješao sa originalnom pričom. Da se razumemo, kraj mange je najveći 4 od 10 koji možete da vidite u Shonen Jumpu. Jedina gora stvar je kraj Food Warsa. Posljednje što želim da kažem da mi je iskreno žao kad uzmem prvi volum u ruke i pogledam cover. Nije baš neki nostalgičan osjećaj, ali to leto kada sam čitao The Promised Neverland sam mogao provesti na razne načine. Ne shvatite me pogrešno, drago mi što sam ga čitao tada, ali taj osjećaj da je ovaj naslov imao toliko dobrog u početku, ostao je samo neispunjen potencijal. Stvarno mi je krivo zbog toga i nadam se da će se autori The Promised Neverlanda oprobati još jednom u manga industriji jer zaista mogu da naprave rad koji je vredan pomena. Bar se nadam.